ketika Jibril bawa Al-Quran kepada Nabi dalam Ramadan, kita sebut sebagai nuzul yang kita faham, maka ketika itu Allah lantik Jibril alaihi salam menjadi Sayyidul Malaikah. Sebab apa? Sebab Quran. Maka Jibril diangkat menjadi penghulu segala malaikat. Satu. Dua, Jibril bawa Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, terima Al-Quran, maka Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya, penghulu segala Nabi. Dua, Al-Quran turun pada bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi Sayyidul Syuhur, penghulu segala bulan. Tiga. Empat, Quran turun kepada umat Muhammad, maka kita, tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran, kuntum khairu ummat ukhrijat linnas. Dalam sejarah penciptaan manusia, umat Muhammad, kita menjadi umat nombor satu, penghulu segala umat. Kenapa? Satu, bersandar kepada Nabi, yang kedua bersandar pada Al-Quran. Maksudnya, tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah, maka kita jadi mulia bukan sebab kita. Sebab tu, tuan-tuan, kebaikan yang kita ada hari ni, jangan perasan benda tu kita dapat. Bukan kita yang buat. Tuan-tuan boleh mai, tuan-tuan boleh sihat, saya boleh sihat, bukan sebab kita pun, tapi disebabkan ada benda lain yang kita buat pada bulan Ramadan lepas, menyebabkan tuan-tuan dan saya sihat sampai hari ni. Doa orang susah yang tuan-tuan tolong dalam Ramadan lepas, doa orang lain, tuan-tuan, secara senyap, yang telah menyebabkan tuan-tuan sihat, tuan-tuan dapat nikmat rezeki, not because of us, bukan kita. Kebaikan yang mungkin tuan-tuan pernah buat, dan kebaikan tu Allah terima, dan benda tu patah balik kat kita. Doa anak yatim, doa jiran tetangga, doa sahabat, doa guru yang kita kecam, yang kita kata dalam diam, doa guru tu mendoakan kita, tuan-tuan dapat kebaikan tu.